Jangan lupa dibantu channel Baluhapnet dan klik tombol like, subscribe, komen, dan di-share. Mauliate. Memahami Mardia Gabe, Mardia Horas, Uhud, Pasatu si berito di atong bedamang dia Gabe dia Horas. Napoki, baru-baru sinadongan, firma tu dimuna, luju-luju banyak kepesamatan, mana dunia menganggap batuk toma dirawati, amata nomor 5 debata, sewani masa macam kami. Perjolo persop memahami 10 jari-jari persepulsara sibat judu. Gabi yang baru. Malah pitung sangat dia neraja nami dia kasopan alo si pasaton nami, para dupon rajai saluhna. Kata di situ lah tu apa orang nami raja nami. Dan sudah tina purung morung molotung peso jadi balia dan sudah sebari nami nalah si pasahaton nami di bagas tikyon maradopong kamu raja di ulo nami saluhna molotung pe papenon nami na sosadia atau abang pati nami asa marsok kami mendapat raja di ulo nami beda bang majo kodang sampai di batahan majo kotana iya atur barisan.
Atani si tua-tua madoron nami marhutain na amang baru nami markasinaga di hutan dubes sinaga. Na pinasa ni naninian ni aputa marga turnip. Marhuta marga turnip di hutan Piajolo. Siya kami na mandok, oras mahami na mancaro, suang marani ma dihaung ang baru nami napasaton sa banyo buto kami. So ini masaha na. Tong dihami amang permusin nami. Ditikiot lao pasahaton durung-durung ni beri nami dok baru nami. Anak-anak ko siyang karya dyan tarpaso-paso. Asa adong pakai nasida tu hari minggu munse. Asa adong manor barak biris do barak keli manang barak pipat. Lalau pakai nasida tu berkarya dyan manang tu barak daton. Amang permusin nami. Baik amang podang sapurma meme.
So baru na atau beda na partusi. Na partusi. Rodo sa Jakarta Sony mak. Oh, tabay yung mga siya pa na balaw.